Sanam koge johar noa Santali YouTube channel khoj sanam koge sagun daram aling pahata sed khoj tihin do ape then katik katha kolin siar ligi ona nyel dape to huru ko bile nyok kan tale ale sed do ape sete katik thuti galmara huyuk kana are auri huyuga mane huyuk lagi ya huyuk ligi ya hoy nigilin liya pe ligi ma chem le ligi katilim ar jahan katha do huyuk kana ona khatir ling hej kana hese ar jahan katha do huyuk kana camera katik aड़गो jong me hoy onka ar ona do huyuk kana jahan leka pe support linga hese alinga channel do alen talinga ona bare ta blog ha video bare ngu dara kada ona short darai te gelin leda channel ko dolin nyam kat talinga ari kosto mosto te apya daya dular tege ar jahan marang te jahan leka pe support linga onka ge support ling pe jate aling ho ling marang dareya ma hese ape ko goro support chara aling do baling marang dareya hese ar noa katha giñ ha इन तरफ से दिन ले चोय दा बाहु चे ले जाय हो इnya niye gi le apya support chara aling do ekla ekla chitan se bangli rakab dare niye gi le ar apya goro support mena khatir ge nina dhabi ling hej setter dare kada ninke support link pe jate ar laha se link rakab sen dare ma আর চেষ্টা লিন ডেলি ভিডিও bena lagi diki cike kana ha hoy ar ape chit ko nyel bujhe pe katik comment kate le tabon pe hese ar ale sed dole sorhayok kana ha ar ape sed ti sohrai ko huyuk kana gate ko le tabon pe ha ale sed do sohrai huyuk kana tihin oni ghar ti घास लिंग helena id do hoy kana lekin no do bang udu hoy kana ado situng kan do ona ge dipil di liya kunta re ar ki sohrai do khor ko dangri ko bako maka to ale घास chada bale ma ko ale hon घास chada bale ma ko ona khatir gi घास id do he hoy kana mane pe maha तो सितुंग कदम तय होना तो nyela pe chika leka sitong kana atin do daka bole isin ka ado ona chala kate ha isin bara huyu ha tupu bara kate ha je to ठीक गया कते को सलाम को गे अलिंग पठा से खन johar जोहार गे silangka tu mungkin